Kusile maswahla mahle yemukela nati tindzaba lethamba embili utifunzelwa nguLindo Madlopha. Tindzaba tanamhla ekseni utilethelwe ngiyo iTimes of Eswatini ibambisene neOracle Show Eswatini kanye naye MVA. Kulandzela imibiko lebeyiveta ukuthi uhulumende sewumemetele kito tisebenti tembuso kutsangeka khona kukhokha 85% lebewusele kubuketweni kwemiholo. Imbiko lesinayo namuhla ikhomba ukuthi tisebenti tembuso titawutfola thula wato longu 85% etinyangeni letimbili bese kulandzela kukhushulwa ezingeni lelisha lekuhola ngaphansi kwesigaba sato tisebenti. Kunatsatse loneminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu 25 wasembadlane lohlawuliswe imali lengu 9,000 emalangeni ngemuva kokuthi atholakala nelicala lekufaka sithombe semuntfu kanye nelwati lwakhe lwangasense etinkhundleni tekuchumana. Tangabe ehluleka kukhokha lenhlawulo ya 9,000 emalangeni kubhekeke ukuthi yagwetshwa iminyaka lemibili ejele. Sichubeka nato ke tindzaba tethu. Indvuna yelitiko letekulima Mandla Chauka sawuvete kutsi kwebiwa kwemamitha lacishe abe 70 yafenisi wemingcele kalavumisa abukeka aphatamisa imetamo yekulawula kubhebheteka kwesifo se-foot and mouth. Kanti ke ngakuletinye lokungenani bantfwana labangetulu kwa 22,000 batawuzuza ehlelweni le-Taiwan Africa Vegetable Initiative lokuyiprojekthi lebuke kakhulu ukulima etikolweni taseswatini. Ngaleto ke ngwanelo muhle sithi chastibeka lapho. Kepha-ke solo sibala amalanga lambalwa kuhalalisela yona ingwenyama emaswati 40 years solo ihleli esihlalweni ibusa live lemaswati. Dakshana so simo selitulu nichubeke nibe nelanga lihle.